jeste o Europskoj Uniji. Madame, Monsieur, bonjour. Deuxième nuit de violence à Clichy. Amaury Guibert, Lionel Langlade et Jean-Marc Nicouc. Clichy-sous-Bois s'est de nouveau embrasé. Dès 21h, sans succès. Rue après rue, les incidents se propagent jusqu'à... Εκρηκτικό το μείγμα και αποπνικτική ατμόσφαιρα από τις συνεχείς ρήψεις δακρυγόνων. Του θανάτου του άτυχου 15χρονου, ομάδες αντιεξουσιαστών συγκεντρώθηκαν στην ευρύτερη περιοχή των Εξαρχείων και του Πολυτεχνείου. Η σύγκρουση με τις δημιουργίες στο ΜΑΤ αναπόφευκτη. Doveva essere una grande, bella e pacifica manifestazione, quella che è partita alle 2:30 da Piazza della Repubblica. Ci sono stati violenti, purtroppo sono cominciati subito dopo la partenza della manifestazione a via Cavour. La maggior parte di quel corteo a Piazza San Giovanni non c'è mai arrivato perché appunto lì c'è di un gruppo numeroso. A questo punto lo possiamo dire ben da ore, la polizia e i violenti si fronteggiano a Piazza San Giovanni, dove poco fa, ecco, lo state vedendo nelle immagini, le ultime che... Mark Duggan, who was shot dead by police on Thursday. Downing Street has described the rioting as utterly unacceptable. Our correspondent Matt Prodger has been monitoring events. This was Tottenham High Road late last night. Riot gear. At the other, the young men. This was the main shot. Bricks, firecrackers and flames filled the night air. This followed a peaceful protest at the death of a man in a police shooting last week. The looting was crazy. I mean, the PC world, there's nothing left in that shop. It's all gone now. Everything's just gone. Pripadamo.